UMLA amlarem malak men rumboi ban district president UDP hakakat pratorik rempang ulahyar syakashnong tamu ban pancing krisyan yu kurtong ke parti nashipom sengat kanduli konstituensi Madamian Eswar umalak men rumboi hakajingkran ulaong kum ke parti ke pediang ya udamian Eswar syak ke parti kalong hadian ke jinga selok baru MDC ke time Madawan Lingdo bat ulayo iru baki pajba ke time ki angnut banjit ya Madamian kum kurtong ban yakun ya kene ke election syak ke JHADC hakajuk kapor ulakan turu iki pajba ke time banjit ya ubriu ubalai hakakam imlang salang bat don kanong riam ban syakri ya ke imlang salang nalor umalak men rumboi la senran lang ya ukurtong dau MDC katany Madawan Lingdo bat kiwe kino yalam jong ke parti kiri urang bak katany bat kibabun bak kinong kersyan jong Madamian Eswar kariti senchada egi kelat harage kerdang ngama manaw MLA la amyew kne ya kataka hok ya kataka bor yang wehachno mamano MLA lam yew kne ya ka hok yang daloy ya ka hok kiwan giwa dathum tagarti senchada e kelat yo MK MDC ka sarkar gini MDC manggo MK madu katte kamati biwa arhau arkur tam ka sarkar upelut ka yo pen manggo ya gini election hakasi waheni hajai dia ka yong ka sarkar upelut ka ya ka paisa pajba leyu ko to kani kam ko klem kam ya ite ba ka jing wan yong ngan ne gaski heni yo pa sa tho yi pi pajba ya ka jing MK yong unong mikmat ka jing MK yong OMDC ngakan nyau teligis nem delayuti hakam politik kedu acatra kani to kasing do nongkong kau laikan bahasa chalai ke konsigong na like hak MP lai tente ne mangas nyawa to utre tiap ukambha ya jingam kam ki khon kinat yang u kri jingam kam ki peyu ki parag yang u hanrai de kejing kerpat kejing ai pun yang Madamian umanu bro uwadai ya kemi hai kami ya to bagi lang salang ong in pelaj pora ong khat arje poin khat arjpua han paya sedang kadukan mper iki bro ye biang ya kapor hanrai to kejing ai cha ting mangga kejing kerku man bay man pa ke election untuk ujian ekonomi kemat doi ke arpawi terik. Kuam kam tentang ujian kiwan ekonomi kemat, kiwan ujian kau cekri isansnya. Hato mangi kiwan bit mangi yopiang ma. Ngam yeu komen nikiteki kandidat kiwile perca yeu Madawan, neba ayo ma Damian, neba ngamong timit, pemit channel lagi. Handai ke yi kamu UDP. Kamu presiden yang UDP po kan jain dia. Kau bu kecikar pahat ya pi. Wak election, kamu jadi kipro, QM kita jiket klik yang ini. Naipa, dalam kita jiket klik saja upai ba kementeri. Memkam, jadi kabut yang pim to, kau yew tet dengan poisa, kabut yang pito sa happy don hi nei bang aju onga le the de ni ko da yo ka ra da yo ka di da yo penam kam da yo e lok yo e jar hare ka vot kordor yang phi le the dala ora lam yo open kam lam yo open kamon pen kam phi le myo chong ha ga jing chen ne ye te bang kwa ujit no mikmat jet de ta men sen kawa em ka jingket kle ya ka yong kesan ya ka chnong ka thau ya ka thain ka muluk yang phi kyong na kariu ka jai bro kyong i em ka jing tenjo ha ka bar perkhat ka bar perdai ka jing tenjo ha ka do khi ka do kre ka jing tenjo ha ka hiar yong ka ni ka yaw ka ha ka ni baroi wadai mangi kiwi herdor iwat hedi mangi usador unang rep hawro kitain odo unang rep hawro kitau yamo
Happo ka man sen gano'n yung o. Da yimay o pandabo yung ikon yung o. Da ki yimay o pandabo yung kasem yung o. Pai ba rong ba em kami kinong chat na ay. O snem arajar arpaule. Arpausu. Manu snem lalato aki portende. Manu snem uman cha ikam ki ong kita ka nem sniun. Ilewa kamte I chilang waryong I okwai hiardoro kejopkat le bonik hau wasenge kakawiyok kathai ki manbe okre payu suru imja waro kamakhalyala hiardoro wakata ka bai kre wakata ka bai pelud wakata ka bai penmi memdawi hap dan memdawi hap ta I kam ginomik mat ke am jikit kle ka parti UDP kam kawini ko em jikit kle nga hak arpau trik upnai Februari arajar arpau su hai ta ga darbar thau ai ha assembly ka ang ka sur pansnyawa ya ka sarkar pansnyawa yu chief minister yang I pai kiwa rep seru da yapki dahar dor seru thua makalat yau imge kit red kwai thua makalat yau imge hawa hiar ka yau ka ha nga e jinga yero yau chief minister ka kabinet waro kawi dia kata ka mat ka wara to ra ula ka man remboy